Bingo! 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 Halo teman-teman, hari ini sudah ada permen lollipop teman-teman. Ayo teman-teman langsung aja kita kasih ya. Wow, lihat teman-teman, si Adit berubah jadi Rangers warna merah teman-teman. Wow, keren sekali Adit. Oke teman-teman, langsung aja kita lanjut lagi ya. Wow, lihat teman-teman, Zul juga berubah jadi Ranger teman-teman. Ranger biru teman-teman. Wow, mantul sekali ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Wah, Ija juga berubah jadi Ranger teman-teman. Ranger hijau teman-teman. Ayo teman-teman, kita lanjut lagi ya. Wow, terbaik. Boboy berubah jadi Ranger warna hijau teman-teman. Wow, lucu sekali ya. Oke teman-teman, langsung aja kita lanjut lagi ya. Mail, ada aja Mail berubah jadi Ranger warna pink teman-teman. Wow, lucu sekali ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya pantau terus channel kita Ruhul TV.